Ubu ni ubutumwa bwa Perezida Masoud Pezeshkian wa Iran yandikiye abaturage ba Amerika bwari butegerejwe na benshi. Akoresheje konti ye kuri X yahoze ari Twitter, yanditse ibaruwa y'impapuro enye yageneye by'umwihariko abaturage ba Amerika. Reka natwe tuyinjiremo tumenye ibirimo. Yatangiye agira ati: mu izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyirimbabazi, ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose no kuri bose bakomeje gushaka kumenya ukuri n'abifuza ubuzima bwiza n'ubwo bakomeje gusakara umwuzure w'amakuru agoretse n'inkuru zihimbwe. Iran nk'uko izina ryayo, imiterere yayo n'ibirango byayo bigaragaza, ni kimwe mu bihugu bifite umuco n'amateka maremare yakomeje kubaho mu mateka y'ikiremwamuntu. Nubwo mu bihe bitandukanye yagize amahirwe mu mateka no mu miterere yaho iherereye, Iran ntiyigeze mu mateka yayo ya vuba ihitamo inzira y'ubushotoranyi, kwagura ubutegetsi bwayo, ubukoloni cyangwa gutegeka abandi. Ndetse n'ibyo yanyuzemo mu bihe byo gushaka kuyigarurira, kuyitera no kuyishyira igitutu gihoraho n'ibihugu bikomeye ku isi nubwo ifite ubushobozi bwa gisirikare burenze ubwayo mu bihugu biyikikije, Iran yo ubwayo ntigeze itangiza intambara. Ariko kandi yakomeje kwirwanaho itajenjetse kandi ifite ubutwari, isubiza inyuma abayigabyeho ibitero. Abaturage ba Iran nta rwango bafitiye ibindi bihugu, harimo n'abaturage ba Amerika, Uburayi cyangwa ibihugu bibegereye. Ndetse no mu bihe Iran yagiye ihura n'ivangura n'igitutu kenshi biturutse mu bihugu byo hanze, mu mateka yayo y'icyubahiro, Abanya-Iran bakomeje kugaragaza itandukaniro riri hagati ya guverinoma n'abaturage ziyobora. Iri ni ihame ryimakajwe cyane mu muco wa Iran no mu mitekerereze rusange y'abaturage bayo, si imyitwarire ya politiki y'igihe gito. Kubera iyo mpamvu, kwerekana Iran nk'iterabwoba ntibihuye n'ukuri ku mateka cyangwa n'ibigaragara muri iki gihe. Iyo myumvire n'umusaruro w'inyungu za politiki n'ubukungu z'ibihugu bikomeye, aho hakenerwa guhimba umwanzi kugira ngo habe urwitwazo rwo gushyiraho igitutu, gukomeza ubutegetsi bwa gisirikare, gushyigikira inganda z'intwaro no kugenzura amasoko y'ingenzi. Mu buryo nk'ubwo iyo iterabwoba ridahari, rirahimbwa. Hamwe n'iyo mitekerereze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakusanyirije hamwe umubare munini w'ingabo zayo, ibirindiro bya gisirikare n'ubushobozi bwa gisirikare bikikije Iran. Igihugu nibura kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashingwa kitigeze gitangiza intambara. Ibitero biherutse kugabwa na Amerika biturutse muri ibyo birindiro ubwabyo byagaragaje neza ukuntu iki gisirikare cya Amerika mu by'ukuri kimeze. Mu by'ukuri nta gihugu cyahura n'ibi bibazo ngo kirengagize kongera imbaraga mu rwego rwo kwirinda. Ibyo Iran yakoze kandi ikomeje gukora ni igisubizo gitekerejweho neza gishingiye ku burenganzira bwo kwirwanaho, kandi nta na rimwe dutangiza intambara cyangwa se ubushotoranyi. Umubano hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiwatangiye ari mubi, kandi mu ntangiriro imikoranire hagati y'Abanya-Iran n'Abanyamerika ntiyari yuzuyemo urwango cyangwa kudeta. Ni ukuvuga ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye 1953 ryatewe inkunga na Amerika mu buryo butemewe. Icyakora impinduka ikomeye yabaye igihe habagaho kwivanga kwari kugamije kuburizamo igikorwa cyo gushyira umutungo kamere wa Iran mu maboko y'igihugu cya Iran. Iyo kudeta yahungabanyije inzira ya demokarasi ya Iran, isubizaho ubutegetsi bw'igitugu, kandi ituma habaho icyizere gike mu buryo bukomeye mu Banya-Iran ku bijyanye na politiki za Amerika. Icyo cyizere gike cyakomeje kwiyongera kubera inkunga Amerika yahaye ubutegetsi bwa Shah, gushyigikira Saddam Hussein mu ntambara y'imyaka y'1980 bashyiriweho, gushyiraho ibihano bikomeye kandi birebire kurusha ibindi byose mu mateka ya vuba aha, ndetse no kugaba ibitero bya gisirikare bidafite impamvu kuri Iran inshuro ebyiri mu gihe ibiganiro byari biri kuba. Nyamara ibyo bitutu byose ntibyashoboye guca intege Iran. Ahubwo igihugu cyateye imbere mu buryo bugaragara, kikaba cyarushijeho gukomera ku gipimo cya 30% mu nzego nyinshi, urwego rw'ubumenyi bwo gusoma no kwandika rwikubye inshuro 3, amashuri makuru yateye imbere cyane, hatewe intambwe zikomeye mu ikoranabuhanga rya kijyambere, serivisi z'ubuvuzi zateye imbere, kandi ibikorwa remezo byatejwe imbere ku muvuduko n'igipimo bitagereranywa n'ibihe byashize. Ibi byose ni ibintu bishobora gupimwa, bigasuzumwa, bikagaragara neza, kandi bitandukanye n'inkuru z'impimbano. Muri icyo gihe kandi ingaruka mbi n'ibihano bitarimo ubumuntu, intambara n'ubushotoranyi ku buzima bw'abaturage ba Iran bafite ukwihangana ntizigomba gusuzugurwa. Gukomeza ibikorwa bya gisirikare n'ibitero biherutse byo guturitsa ibisasu bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, ku mitekerereze yabo no ku buryo babona ibintu. Ibi bigaragaza ukuri kwibanze ku kiremwa muntu. Iyi ntambara yangije ubuzima, ingo, imijyi n'ahazaza ku buryo budasubirwaho, abantu ntibashobora kuguma bacecetse kuba bigizemo uruhare. Ibi bituma hibazwa ikibazo gikomeye: ni izihe nyungu z'abaturage ba Amerika ziri gukorerwa muri iyi ntambara? Ese koko Iran yari ifite ikibazo yashobora guteza cyari gutuma ibikorwa bikorwa? Ese kwica abana b'inzirakarengane, gusenya inganda zikora imiti ivura kanseri, cyangwa se kwirataka igihugu cyasubijwe mu bihe bya kera cyane
bifite indi ntego uretse kwangiza isura ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isi. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki ngo uhagarike ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Iran yagerageje ibiganiro igera ku masezerano kandi yubahiriza ibyo yemeye byose. Icyemezo cyo kuva muri ayo masezerano, kongera ubushyamirane hamwe no kugaba ibitero bibiri mu gihe ibiganiro byari bikomeje, byari ibyemezo byangiza byafashwe na guverinoma ya Amerika, ibyemezo byagiriye akamaro imitekerereze itari myiza y'umunyamahanga w'umushotoranyi. Kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingenzi bya Iran harimo ingufu n'inganda no gutera abaturage ba Iran mu buryo butaziguye. Uretse kuba ari icyaha cy'intambara, ibi bikorwa bifite ingaruka zirenga imipaka ya Iran. Bitera umutekano muke, byongera igihombo mu bantu no mu bukungu, kandi bikomeza uruziga rw'amakimbirane, bigatera urwango ruzamara imyaka myinshi. Ibi si ikimenyetso cy'imbaraga, ahubwo ni ikimenyetso cyo kutamenya neza ingamba, kikaba ikimenyetso cy'ubushobozi buke bwo kugera ku gisubizo kirambye. Ese si byo ko Amerika yinjiye muri iyi ntambara nk'umufasha wa Isiraheli iyobowe kandi igaterwa ingabo mu bitugu n'iyo leta? None se si ukuri ko Isiraheli ihimba ikinyoma cyo kuvuga ko Iran ari imbogamizi ku mutekano wayo mu gishaka kurangaza isi kubera ibyaha ikorera Abanyepalestine? Ese si byo ko ubu ngubu Isiraheli ishaka kurwana na Iran kugeza abasirikare ba Amerika bashize, kugeza ku musirikare wa nyuma w'umunyamerika, kugeza ku madolari yose ya Amerika ashize, kugeza ku idolari rya nyuma ry'umusoreshwa w'umunyamerika? Ese ntabwo ishaka kwimura umutwaro w'ibitekerezo byayo bipfuye kuri Iran, ku karere ndetse no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi igamije usibye gukurikirana inyungu zitemewe? Ese koko kugeza ubu ngubu America First iri mu by'ingenzi guverinoma za Amerika zishyira imbere muri iki gihe? Ati ndabatumira, ndabakangura kwitegereza mukamenya ibirenze imikorere y'imashini zikwirakwiza amakuru y'ibihuha, kikaba nacyo gice cy'ingenzi gikorwa cy'ubushotoranyi. Aho kubyumva, ahubwo nimuganire n'abasuye Iran. Mwitegereze abanya-Iran benshi bageze ku ntsinzi, bize muri Iran, ubu bigisha kandi bakora ubushakashatsi muri za kaminuza zikomeye cyane ku isi, cyangwa se bagatanga umusanzu mu bigo by'ikoranabuhanga bigezweho cyangwa se mu burengerazuba. Ese ibintu bihura n'ibyo mubwirwa bigoretse ku bijyanye na Iran n'abaturanyi bayo? Uyu munsi isi igeze ahakomeyeho gufata icyemezo. Gukomeza inzira y'ubushyamirane birahenze cyane kandi nta musaruro bitanga, ubu si nka mbere. Guhitamo hagati y'ubushyamirane no gukorana ni ukuri kandi bifite ingaruka zikomeye, ibisubizo byabyo bizagena ejo hazaza h'ibisekuruza bishya. Mu mateka yayo y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi y'icyubahiro, Iran yatsinze abashaka kuyigirira nabi benshi, icyasigaye kuri bo n'amazina yangiritse cyane mu mateka. Mu gihe Iran ikomeje kubaho, ifite ukwihangana, icyubahiro kandi yishimiye kubaho ukwiri.